لهرمê hîna jî pîroziyên ji bona cejna Nowêlê dewam dikin. Bi vê bonê bînerên hêja xristiyanên bajarê Hesekê cejin li dêrekê bi zimanê Kurdî pîroz kirine. Kesên ku beşdarî vê pîroziyahan jî bibûn, xwestibûn ku di vê sala bê de jî aşîtî û aramî li vir ser weribe. أفضل إنسان سال عديد نيجي كنجي قطنا جيران خير خدا لكي كفتك كده يو بوري تشورشة المسيح هو بينادي ملائكة بينادي حوشة كي غير بندني بيتمبارا غير بندني أولياء غير بندني ماجيرا Yeah.